Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tugenda kutandikira bitwakoma omulundi oguwedde. Naam. Wantu amazeewo sekyo nali ntwajayo mu darusi yaffe ewedde. Tugenda kutandikira kweno okusolvinga obudde bwa wano wansi insha Allah. So tuyina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذم إن كم لله أو تونا تلويساو just gamant لله نر نصي هر طل دل أم مم ملو gambitya mallu eriwa mallu nasu sanna dammi shuha fa'a okitegedde gumiza bulungi fa'alu ngalla bwegamba mu suratu buruje fa'alu lima yurid katika nti fa'a so sifa'a ate so sifa'a towangaza nga tekiwangaala just gamba nti fa'a okitegedde fa'a so sifa'a ne fa'a laghi inu ghayn si khawe inu ghayn laghi so si laghi si lagu si lagi si gi awa ghayn laghi adda an ain adda kati wano waka wano tubadde mu nnyukuta bbiri kati tugenda ssoma ennyukuta ssatu ng'emu kuzo eggumira okitegedde wegendereze ng'oggumira gamba nti allama twakalabira ka Allah allama la'alla ino ain la so si la'ala okitegedde ate soma ssatu omulundi gumu tugamba nti la nedda gamba nti la'alla fasalli yuhibbu sabbaha halumma unakum mim halumma nkudiramu allama la'alla fasalli yuhibbu sabbaha halumma nabba'a rabbuka innama zirinya inna twadebedda innama eno fata eri waggulu waki washadda kitegedde tekubuzaabuza eri ku non innama ka'anna likulli dhannukum tukomawo insha allahu tabaraka taala tugende ebyosi yaffe eddako biidhnillahi tabaraka tuli ku exercise ya shadda okitegedde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.